ubuhlungu balenkondlo ngibanzisela nini nesive semaswati. Lena incwadi yekugcina umphefumulo wami. Impilo yami itangithela ngelisizi lona tangisiza ngisize abantu labafuna kusizwa ngetinsista. Ngoba lena incwadi yekugcina umphefumulo wami. Uthi angisenawo nemandla ekuthathana likhezo ukuze ngitewule. Kona sengiyadisola. Impilo yami ngiyaphinza itangithela ngelisizi lona tangisiza ngisize abantu labafuna kusizwa ngetinsista. Ngoba lena incwadi yekugcina umphefumulo wami. Uthi ebusheni bami ngangibaba namhlanje nginambitha buhle bebushe bami. Emagama amandla etangemandla ngamaliswa simanga sethe inkhulumo takhe. Phela nami ngangithi sengithole liphakade lami. Abenginika konke ngangidinga ngingadi uthi nathi ngisomahala kwasho mandiya. Kona ikhikhini abekhipha but vele why he was coming from a repeated family. Mind your own business lamagama ekuvala umlomo labo labanaka impilo yami. They will always say it will end in tears. Ngithi of joy. Namhlanje ngibisha khona ngima tears of joy. Ngoba lena incwadi yekugcina umphefumulo wami. Ngoba lena incwadi yekugcina umphefumulo wami. Phela ngemandla amandla wangishiya nemphane emva kokuwa kwebusiness. Sengiphethe nje lensamba ngithansi. Nami ngifuna impilo lengcono. Kodwa timoto empilo tiyangengama tincisha kuphila. Impilo ingifundisa isifundo ukuthi ungaboyixoshi impilo longenayo. Kholwa kiyo ke umthandazo. Uthi kungena kwamejele kwabangenxa yebangani lengabakhetha. Uthi babone ke labo bangani labaciba nembeza. Kona sona sasetandleni tami. Kodwa ngifunga somandla ngizange ngembulala ngangicetha kuvukana bafika bemthetho icala lizange liphenya khumbula emagama leta ngemandla mina ngiyawathobela bodokotela esikhathini lesendlulile bathola isifo emavikini laphelile bodokotela isifo sengculazi nesibeleko impilo yami tantshela ngelisizi lona tansiza size bani labafuna kusizwa ngetinsista. Uthi konakele amaphilisi ke ngwenyanya sidalo sengibona ngathi uthi ngiyo lenthambo lesisombululo tingeni tami. Kona ekhaya angathi nethi sengakhomba phela impilo yami tantshela ngelisizi lona tansiza size bani labafuna kusizwa ngetinsista. Uthi kodwa sengithandaza ukugcina umphefumulo wami. Uthi kodwa Nkosi angikagazi ukuthi usengangixolela ngoma ngisathi ukuthi usenalo inxolo. Uthi kodwa ngiyacela. Ngicela manimukele umphefumulo wami. Uthi kodwa Nkosi ngisize. Uthi kodwa Nkosi ngisize Jehova. Ngoba impilo yami tantshela ngelisizi lona tansiza size bani labafuna kusizwa ngetinsista. Uthi kodwa Nkosi siza sizungangishiye. Nkosi siza sizungangishiye ngoba Nkosi uthi kodwa Nkosi siza sizungangishiye. Nkosi siza sizungangishiye ngoba impilo yami tantshela ngelisizi lona tansiza size bani labafuna kusizwa ngetinsista. Uthi kodwa Nkosi siza sizungangishiye ebuhlungweni lobentabuso bakho fulathele imizamo yami. Ngoba impilo yami tantshela ngelisizi lona tansiza size bani labafuna kusizwa ngetinsista. Uthi kodwa Nkosi siza sizuhlale nami. Nkosi siza sizuhlale nami ngoba selishonile ilanga. Ngilapho kona xola tikhalite ulwa nendlela. Ngoba ngisasibona isidingo sempilo mase ngithatha igabazi bami lethi ngixoshe ngabo ukuthi tangiphumelezi. Ngisize Jehova ngisize. Sanibonani babukele eSwatini. Igama lami ngingibongosi wamasango, Comfort the Poets. Uhlala eSOS Children's Village. Yes. Okay, Comfort is part of emagama akho noma stage name sakho. Comfort is stage name Sam. Okay. Yes. Okay, why are you Comfort the Poet? I'm here to comfort the souls of the world. Yes. Okay. Manje ngifise kwathi ukuthi sifika kanjani ku comfort as much as uthi wena ufuna comforta imiphefumulo. Yini le yakwenda wahlala phansi wathi no. Mina kahle ngicomfort the poet. Ngaqala nje ngekubhala. Yes, ngathi ithanzela lento yabo. Nasesikolweni we have those sessions ka English club. Okay. A poetry. So bengijoinela i-poetry and drama, you see. Okay. Yes, so ngabe sengicala kanjalo. Okay. Yes, ukuthi let me do something poetic. Mhlambe ngawugcine ngikhona. Okay. Yes, yeah, bengithanda vele lama motivational speakers lamani. Yes. Okay. So siphiwa ngibani ke comfort ukuthi anakwena so discover ukuthi hayi man ngathi ngiyayithanda ipoetry. So siphiwa ngibani ke manje ukuthi wende ipoetry lo dawukhona ukuthi uyende in the public. Kwacala kancane ngacela nje ama poets lamani lebengwadi. Ngagcine ngiye esontweni ngacela Bize. She is part of my church.
So I began my poetry in English. Kanti nami at that time bengwenda nge-English yabo. So waqala wangisita lapha nalapha. Then I got the courage khumbula kahle last year go present in some of other shows eNgwane. Yes, so do you have balanzeli or friends who support you with poetry? Yes, I have one of a kind who's asbiting a duplicate yami. It's mvama kumbita ngakutsu but it's Elroy Kapupu. My name is Elroy Kapupu. Lelinye leSiswati ngosiphelele but ngijwayeleke ngeligama la Kutsu la ekhaya SOS lebangibita ngalo since leligama lami nalivana Elroy Kapupu albite kahle. Comfort ngijwayelene naye ngekuthi sifike kanye la sosi sibancane ngikhule naye nje cishe nje umuntu le ngicoca naye ngidlala naye futhi sisakhula andike lokunye ungimangalise kakhulu ngeminyaka wa 2021 uma angilethela liphepha bengititshela nje ukuthi akumbe nje liphepha but ngathi nangilifunza ngakhanza ukuthi inkondlo wangitshela wathi sowucabanga kungenela tenkondlo so ngathi sengiyamkhuthatha sibhala kanye but ke agcine ngimshiye endleleni ngalokuthi mine nginemahloni eku presenten. Leli lidzili lamkhipheni kuphambana teacher emaplate kanye netithako kuyadlalwa khona la emangajabulile athola isigcila sawo kini sive semaswati emanginekwafananisa nani sive semaswati nine nelikholelwa kubekhamba nehluleke phamisana notvana kodwa thembani kuJehova kwangathi namati loyo muntu emanginekwafananisa nomangameli lothembisa sive lushintshe impilo yakhe sale sive singakashinji phela kude neshinji kulamavoti ami livile likhuthatako lingemanga lesitulwane sanamuhla emanginekwafananisa nesitulwane sanamuhla ikakhulu besifazane banekusebenzisa lithando ukucamba imanga kanti besilisa basebenzisa likhikhi ukucamba imanga bathi lithemba libulala la kumanga laqiniso kubantu labadide kumqondo emanga nginekwafananisa nesikolo sinekufundisa kangcono ngemanga uma ulibele chubeka cha ngithi uma ulibele ncela emanga nginekwafananisa netimbongi lapho bone kulumbanisa bongamisa baxhumanise malunga kwendane timphambosi kodwa naku ngibitwa sabitha kodwa dipolice emancebo emanga siphila wona sicambe emanga siphefumula wona impilo naye iphenduke yaba ngemanga wena bongakholwa ukuthi sathana bengilozi ngicela ningayikholwa nalenkondlo naye ingemanga ngoba lena inkondlo lephumelelisa umphefumulo lophile enkosini imbongi lenemiswa lemihle. Mina ngilindwe ngokanhleko ngiyabavusela abalaleli ngisuka ngapha esipofaneni kodwa ke ngizinze la eSOS bonkosi Masango umntwana lenginaye la khaya njengoba SOS akha emakhaya umntwana ke lenginaye endlini bonkosi umntwana lo kahle shame ukuthi la ke wasihluphekisa khona udiphethe kahle uyatimisela nangikufunza kubuka kwami kuba ngisonkondlo kwakhe ngibona ngathi kuyamphumelelisa and namathuba ngiyawabona athi akhona naye futhi ke uyatimisela futhi uyakuthanda vele kakhulu. Do you have any future plans in poetry? Noma you are just doing poetry for fun? I cannot do poetry for fun. Yes, okay, poetry was just a bridge to become the best motivational speaker eSwatini and in the world. Ngibane ke comfort lo ngasho nje lo umhleli nawe la usho ukuthi uyabona udlale inzima lemcoka empilweni yami in the journey of poetry. Lengasho ukuthi udlale inzima lenkhulu nami la empilweni yami uAndiswa Simelane. Yes, she is my guardian. She is my educational manager. Ongisitayo etintweni tesikolwa na sempilweni general. Nginompumelelo ngingibathabi ngakaSimelane sekudalwa yakahlathe embotsheni ngenzeka sikhosana kaZombothe emuva ngisebenza eSOS Children's Villages enhlangano eSOS ngijoyine nga-2010 Comfort wajoyina eSOS after sengifikile mina makafika
ufike nje amncane ukhula nje ukhulela kithi thina nayisihlangana ngokuthi mina bengisebenza tindzaba temfundvo SOS. Ungena esikolweni nje uperforma kahle, uyalalela abatali, uyakhula uba yi-teenager njengoba yi-teenager nje nyalo. Solakazi asabe ne-record lekusihlupha SOS. Ube ngumfana nje losilalelako nanyalo sasilalela nasesikolweni. Ngicabanga ukuthi nabothishela bakhe eNyamane High School la sacedze khona nyalo la befunza khona form 5 this year. Bangavumelana nami ukuthi ungumfana lohloniphako lobatiko abantu labadzala. Mina ngacala ngikhumbula my first poem. Ngacala ngayisenda kuma contacts ami. They was amazed. Oh, you are a poet. Bangadi kanti it was my first poem. Yes. So loko kwang-inspire ukuthi okay, let me do it more. I-message lengamniketa yona Comfort lo ngibonga Nkosi Masango kumade kwethu SOS kuthi ngithi akachubeke kakhulu kulo kuba yipoet. Ngiyalibona likusasa lakhe kube nepoet. Ngiyafisa ukuthi kube kangwane kunalamatfuba alabantwana labanala lamakhono lanjena kube akhona lamatfuba kahle babe promoted labantwana ukuthi le tipo tabo lama talents abo abe ngilata ubenda ukuthi bakhona kuphila ngawo kusasa. Kahle nje ngithi nje akachubeke uyipoet le kahle. Sike sam invite kanengi ngihamba naye nasinema activities akago teach lesihlanganise na DHL. Ufike was entertainer lapho samthanza kakhulu bantwana labanye labangangaye bamthanza nebaka DHL bamthanza kakhulu vele. Makakhona njena noma ngabe kangakathimisela ukuthi khona la tawukwenda bavele nje ube vese bathi hi ambongi bese ke vele siyasuka umthatha stage. Igama lami Andiswa ngokanhlengethwa ngihlala la Tandla. Umsebenzi wami ke lona wonke lona. Kungase mina ngibhana sinamba kwami siyabambisana. Ngihlala la Tandla. What inspired you ukuthi wende lo msebenzi wakho eTandla lo mhle kangaka? Culture. I'm one person who loves culture. I attend everything lokuhambelana ne-culture. Okay. So ngathi akeke ngihambe ngiyothenga licebesha ngibe nginetandla ngikhona. So I got someone lo angifundisa. From there angizange ngaphinza ngathenga licebesha. If ilicebesha ngilifuna ngiyalihawukela nohlala phasi ngidlete ngetandla lami. Okay, so nesikhathi esinganani wende macebesha? I think for more than 6 years, I think. That's long. That's not really long, but nje. Are you teaching other people noma skills sasekhaya nje sigcina lapho? I do teach other people. Ngoba nami I was taught by someone longekho ekhaya but a close friend wami kwami. So ngile wasifundisa sinamakhe so. So wenda la macebesha kuphela? I do nemacakala lokwasetinyaweni there's lokho since nginel page ka Facebook letinye timva ngitendi but if umuntu angibhalela athi ucela something I'll organize the things for yena lo muntu. Nangabe kuchamuka le-customer ke Andiswa lithi yathi Andiswa ngibone umsebenzi wakho omuhle. Ngongendele licebesha lelitomesha nemacici nemacakala ungakhona yini kwenda lokho? Okay, since emacici ngingawendi there are some people I know emakethe la ngihamba ngiyobacela
like ngibatshengisela ama-colors bangiside bangendele so that ngilokhona ku-deliver la kufunako li-customer ngingatolahlekelwa ama-customer because angikhoni kwenta one thing labangakhona kungendela labanye. Okay. So ama-designs akho udecide ukuthi no tawuchamuka i-idea ya-Andiswa ngibuke ukuthi hayi futhi ufanele nginastyle nasi bese siyakhela as a customer ngingeta design yami ngisho ukuthi ngicela licebesha lelikaso. Kukuwe ukuthi ufunani khona nama-customer langadi anything about cebesha langadi anything lokuthi le khala maybe atokutshela ukuthi ngemthimbeni sifaka lihiya lelikaso but I don't know ukuthi ngifuna licebesha lelikanjani nginawusho ke mina ukuthi yathi ngiva ngathi le khala lena itawuhambelana nale ufike ukuthi nginaleli cebesha leli this design but please change the colors to what I want ngenda lokho. Kukuthatha isikhathi esinganani ke kwenta licebesha lilinye? It depends on the size yalo buhlalo because sesinebuhlalo lobuhlukene sakhula kunalopho. Yes, so sine different sizes which laba blinga ke ebusuku and everything. So leli nje a day is enough ukuthi ngigalicetha. A day or two depending how busy I am or the design. Leli maybe 2 days. For me, which I'm not a fast person. This one will almost take a week. Yes. So yeah, it depends kulo buhlalo because of different kind of buhlalo nyalo. Ngicantsi uyabona ahluke the sizes nalele ngilifakile the sizes is different than the one you were wearing. So ke mina ngikhule ngathi nje kunemagcebesha la tayilekile lawa la normal. Yes. So wena yini le yakwendawo athi no ngifuna kwenta emagcebesha but ngendlela leto ethandwa ngonke umuntu. Because ngathi bona mina ukuthi ngithanda lemvu bangilivunulile ngibone bamfu ngathi hayi bayangibuda hawe naleli cebesha so I was like let me start doing la macebe because ngacanga takela mina. What can you say to your customers la bakusupportako nalabo labafisile ukusupport? Kulaba ngisupportako ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu abanye bayatshelana umvasho singitsho sekubani inombolo yakho ngiyayithanda sandla sakho ngiyabonga kakhulu ngicela labanye bachubeke bangisupporte check my Facebook page ngiyawaposta lengcumbi yacebesha lapho inombolo tami tikhona lapho kuleli page lo mnyaka ngi-inboxela even on my Facebook account which is Mlambo Mahlasela lapho uyangithola angisendele whatever picture or something la funa licebesha.